Anica May and Alfredo Cayanan Jr. TJ Castro, Patrick Miguel Bisda. Giao family, Emerito and Senaida David, Emerson and Ken May David, Shane and Kevin Manabat, Sean and Marco Manabat, Erica Summer David, Nicole Manalang, Palma family, Vicente and Juanita Regala, Marvin and Cheryl Regala, James and Margie Sutpin, Dave and Maricon Stirwalt, Brian and Marlene Later, Jose and Yolanda Yusi, Kevin, Maria Angela, and Lord Ken Dayala, Manlutak, and Gintu family. Fiesta Committee 2023, Sarah Nulod, Adrian Nulod, Felix family, Eva Pangan, Justin Baste family, Gueco Sotomanco and Castro family, Selena Muli Bitog and family, Pamilyanang Macario and Encarnacion Perez, Pangilinan Ordonez family, Kayanan family, Purge family, Eleuterio and Gloria Ocampo and family, Dean Enrique and Joy Ocampo and family, Ocampo family, Sikat and Almario family, Ray and Jessica Evangelista, Christian Jere Evangelista, Jenna Demaon, Ian Loy Maglalang family, Mr. and Mrs. Ferdinand Beltran, Mr. and Mrs. Christian Beltran Punsalan, Mr. and Mrs. Michael Anthony Beltran, Cristina Aguilar Garcia, Carlito Yu, Bobet and Lenny Malyari, Corazon Vincent and Jack Morales, Anita David and family, John Paulo David, Edgar David, Joan David, Ralph Malcom David, Jose Marie Manlutak, Rosemary Jones, Antoinette Bernabe, Dave Salvador, David Alexis, Rihanna Alexa Salvador, Jairan and Arcel, Mabi and Pami Carion, Virginia Bernabe, Edgar Santos, Ariane Claire Bernabe, Archie Bilson Dabu, Billy Jan Dabu, Nicasio Esmenda, Dominador Esmenda Sr. and family, Pacencia Sanchez and family, Eileen Manyalak and family, Lourdes Ocampo and family, Marlene Gemo, Cerudo Manlutak and family, Ana Marie Dionisio, birthday ng Adeler Gasa, Brian Sunglao, Cheska Sunglao, Robert James Salalila, David Arya, Abol Hasani, James Kevin Nagap. Kapasalamatan at birthday ng Gloria Galura, wedding anniversary, Lando and Aida Mendoza Jr. and Beth Felix. Safe travel, safe Eddie Gemo. Safe operation, Eddie Gemo. Paraking makapasabaling kayaduanan, di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland, Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emily and Ethan Di Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Binus, Rizalyn Binus, Derek Chris and Lisa Pineda, Grena Marie Calbang, Junsen Paul and John Patrick Passion, Joshua Ignacio, Pablo and Leonor Ignacio, Leo and Chris Chicharing, Rowena Passion, Willie and Irene Castro, Christian and Jessalyn Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, James Benedict Layog, Betty Ong, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ronilo, Jennifer Rain Jasper Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Joshua Angeles, officers and employees of TAPE Incorporated, Itbulaga Talent, Sita David, Santo Niño Missionary Group, Apung Waning, Jonesa and Eman Pineda, Ernesto Mendoza, Rosario Salonga, RJ Manakmul, Antonio Guanlao, Edren Turla, Darwin Mendoza.
Paraking Malagwang Kapaldanan di Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Terry Davis, Ines Gosum, Romeo Lasco, Ramses Tala, Yolando Malasique, Rina Kayanan, Maria Lourdes Flores, Catherine Fernandez, Alicia Kayanan, Teresita Culala, Sebastian Yurin Garcia, Paul Castro, Eleuterio Ocampo, Estela Maris Ocampo, Romulo Ocampo, Andres and Lucia Magtoto. Paraking Kapayapan ding Kaladwadi, Angel Amparo, Felicidad Melanio, Paulito, Patricia, Among Usigyaw, Dr. Bienvenido Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Senior, Quintin Junior, Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George, Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Cirilo Cuenco, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Maria, Jesus Gloria, Valentino, Jaime, Modesta, Erlinda, Luis Corazon, Emmanuel, Bonifacio, Benita, Teresita, Cornelio, Aquilino, Leonardo, Eustaquio, Felicitas, Julian, Catalino, Lydia, Ruben, Alfonso, Tess, Let, Job, Karel, Joan, Cornelio, Dionisio, Mervin, Castor, Segundina, Serapin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Justin, Ernie, Mirna, Pablo, Ernesto, Alfonso, Romel, Medardo, Felix, Virginia, Roque, Macaria, Herbacio, Teodora, Constancia, Prudencio, Rosa, Jolan, Rodolfo, Lucila, Lucia, Pacifico Sr. and Jr., Felipe, Estrella, Gemma, Ponciano, Juanita, Nenita, Inco, Rodrigo, Torres, Nemesio, Gloria, Datu, Juanita, Inco, Jose Gasa, Jesus, Elohia, Anselmo, Victor, Dolores, Marcelino, Leonora, Jose, Crescencia, Rupina, Carlos, Sebastian, Julia, Emmanuel, Paulina, Among Tony, Dumawal, Miguel, Maria, Uliana, Mariano, Escolastica, Jesus Emerenciana, Jose Apolonia, Among Damaso Inco, Claudia Corazon, Leticia Lapid, Arnel Arnold Harito, Enrique Aguilar, Jennifer Ray Aguilar, Ising Benning Oscar, Boy Carol, Gilbert, Lina, Jerry, Lito, Lemarda, Nicole, Jeffrey, David, Felix David Sr., Ines, Maria Teresa, Maria Teresita, Lamberto, Anita, Glenda, Jonathan, Teresa, Arcadio, Pedro Jr., Serapia, Pedro Sr., Marlene Rodrigo, Bienvenido, Maria Ocelito, Alejandro, Lourdes, Mariano, Eduardo, Francis, Willie, Mervin, Teresita, Julieta, Job Caye, Erning, Dionisio Dalugdugan, Ernesto, Francisco, Angelito, Emily, Emmanuel, Catalina, Romero, Domingo, Esmeralda, Diosdado, Ricardo, Remy Castro, David Gregorio, Maria Macario, Jason Casimiro, Victoriano Malig, Senior and Junior, and Fortunata Malig. At ding malda kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karitang alanang makaga nakakarela. Ascending Lord,
Kilagay pampo ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. yung kapayapaan ng Ginoo, manatili kayo. At kaya ka antimorin. Kalugurang kapatid, itipon tamo kaniting misa, man pasalamatan tayo nga pong Ginoo, uling migwagi, may nagumping kayang biye, king kay katang patron, Santiago. O inisangkan ng bakit atin ang debosyon karing santo, uling ilampagan na ka, na makananuman na magumpi, yung pepakit na ng Ginoo tayo sa Kristo king kayang biye. Ganitong pamanlapit taking apong Ginoo, adwan tamo yung kasopan ng Santiago. Bangking kay katangal doldo pami biye, kita mo muna man katula tamo, insun laging biye ng Kristo, kay katangal doldo pami biye. Agkatanda kayo pong tahimik sa uglingin at panamdaman tamo na makanano na katakaluguran ng apong Ginoo. At kang biyan na niti, pasyag tayong kay katang kapanisyan, paulit na rin kay katang kasalanan. Magkupisal ko kin Diyos sa Sa may mapamahal. Totoo. At kaya kayo kapatad, ing kasala kong bina, king isip at amano at dapat. At niya luwang kakulangan. Uli tapanin ka po ko, kasata Mariang Kapilan Mang Birhen, karisab lang ang helang pong santo. At kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po kin Diyos sa ginutamo. In Diyos sa may payong totoo pakaluluwa na katamo, at yung papatawad na rin kasalanan tamo, itala na katamuan sana kimpi alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
tamo. O Diyos sa ginumi, king pamipupuding Juan Apostol Santiago king kayandaya, binan mo mi pabanalan ing kamumulanan ing binunga ning obrar daring apostol mo. Pagkalumusan ing banal na kapulungan mo, binan niyan tetagan king kasalpantayanan, api patutuanan iting apostol, at alang-alang mo rin king pamamilatana, may dana niya sana king maragulalugod mo. Itiawdan mi keko o Diyos, king kapamilatan ni Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibiyat magaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, Diyos, manggaman, king alanganda. Amen. Pamamasing ibat, king kadwang sulat ng San Pablo, king kapulungan kareng Korinto. Inganti kaniting pibandyan dalalan miya, antimowari kareng lulanan akapsan. Bang makilalang masala, king ing anti kaniting makanyan-kanyan aupaya, king Diyos manibatan at kaya kami. Makapadurot kaya kami ing miyaliwang kaligaligan, dapat ekebitesang mabibigo. Agyang alaking akakit alunas kareng problema mi, nakeman milala ko pag-asa. Dakalaring kasalanan alulupig kaya kami, dapat kami bitesang kawawalang kakalaguran. Maralas kaming manasakit, dapat na keman alilipol. Kapilan man at nukarin man, dahil may kareng katawan ming may na ing kamatayan ng Yesus. Ban kanita, ing biyemi na milantad naman king katawan mi. Wa, kabang mabiya kami, miyanganib kami aldo-aldo king kamatayan, alang-alang kang Yesus. Ban kanita, king katawan ming matbud. Ing biya ng Yesus masalayang milantad. Nano pata, kabang tatalab ing kamatayan kaya kami, gugusal naman kaya kayo ing biye. Dapat, antingatyo naman kaya kami ing diwa ning kasalapantayanan, ababanggitan king kasulatan. Meniwala ko, inyasat migsalita ko. Ikaming maniwala kami, inyasat magsalita kami naman. Ngeni, balumi king ing pangasubling mebye ng Ginong Jesus. Pasubler mi kaming mie kambe ng Jesus. At idala na kami kaya beyo king arapana. At iting sablang pawangan para kareng kapakinabangan niyo. Kanita, kuntoro darakal ing grasyang mipagkalob kareng tao. Lalo naman, minagdag ing kapasalamatan king ikaligaya ng Diyos. Ing amano ng Ginoo. Salamat kin Diyos. Tanam langit nung tangis, mupulang nipnung tula. Tanam langit nung tangis, mupulang nipnung tula. Inyang binalik na kami ning Ginoo karin Jerusalem.
naninap kami mo. Sasagaga kami at aralit, King Tulamin. Kanitang arang mengamatring bansang menakit, ing depat ning ginukarela, binang makapagmulala. Tunepin makapagmulala, ing depat na para ke kami. Mesaya kaming emunanu. Kesang pasibayu o Ginoo, anting danu mababiening uran, karing mengalanging ilog. Detang menangis inyang tatanamla, sukat lang magsaya, ngening pupupula. Detang tatangis kabang daralanda, ing biningitanamda. Magbalik lang daralit King Tula. Detang menangis inyang itanamla. Betang mipnong tangis, mupulang mipnong tula, tanam lang mipnong tangis, mupulang mipnong tula. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karin Epeso. Inyangeni, nakayu aliwang tao o dayuan. Memalen kayungan kalupa daring sablang pinili ning Diyos. At galame na kayo ning pamilya ning Diyos. Metong kayong dake na ning edipisyong makatalakad babo.
Babo pundasyon, ding apostol, ampon propeta, at ing batong pamuntok, yapin kabod, i Kristo. Ing kabilugan na edepisyo, mi sukong-sukong niya, king uli na, at ding sa blandake, mi yoyobog la. Antimong meto nga banala templo, king Ginoo, kaya gumna, ikayuman kayabe kayong maging dake na, ning meto nga kapakasautan ning Diyos, king kapamilatan, ning Espiritu na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako ing memili kay kayo, ibat king yato, nga na ning Ginoo, banlumwal kayo, at pasipamunga, karing bungang manatili. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka antimorin. Pamamasa kimaya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Linapit ya kanita ing asawa ng Zebedeo, kaya benalari nga dua ng anak, dinukuyang malalam arapan ng Jesus, at inyang buring pakisabing mayap. Kitang ng Jesus kaya, nano ing malyari kong asuyo keka, meki batya ing babay, sana po rening nga dua kong anak, paluklukan nyo la, mingat bake kayo, potang miras na ing ke kayong pamag-ari. Mekad eyubalo ing aduan nyo nga ng meki batesus karela. Agyuyo kayang minum king kalis a malapit ko ng inuman. Meki batla opo agyumi. Wa king kalis kuminum kayupin nga ng Jesus karela. Dapot alayo kanako ing upayang mamili nung nino ing iluklok, kimbandakong wanan at kimbandakong tayo kayli. Deti, mangain tulid la karetang tulduan ng ibpako. Inyang dingapulo dimdam da iti, mimwala karing mikapatad. Inya i Jesus, inawos na lang makatipon king arapana at nga nakarela. Baluyo king ding pekapon ding hentil, paginula karintawong sasakupan da, at ding pamuntok da ilaring mapalyari buri. Iti ngeni sukat mapalyari busalyo, nung ing ninuman ke kayo, bisayang maging mawula busalyo, sukat ya ing sumuyo ke kayo.
at ing ninumang bisang maging mumunang dili. Sukat iya ingalipan yu, kalupa na ninganak ning tao, ae dinatang ban pasuyo, nune ban sumuyo ya, at midawon kimbiena, at para king ikayat bus ding dakal. Kaluguran kong kapatading maya pabalita ning Ginoo. Papurian ke ka, O Kristo. Ating pong panugali kanitang mumuna balo ng gagawan na pangini. Patse binyag, kaya rin ng binyag, nang gagawan na rin tegawan, o rin pengari, unahan la po ulit, pamulay de ing anak. Pamulay re. Bagay la ako pa naman po nga balong uling pamamulirira kay metong anak, may bungi ang anak, nabunin ng tegawan. Pero nang kaya, akit mo po kay naning binyag, nating mua. Uling bayo pa pala binyag, balang basketball. Makaplano na la rin yung tegawan ng nanggawan da, potang pulayire, rengaliwan tegawan, iskrinan da la rengaliwa. Banta lang makatagal. Of course, akit tamoy ang kapagnasan ka rin na ining anak, buri tayong maging mayap, buri tayong masigasig, buri tayong maging number 1 palagi. Aga nakakepoy ni, uling, kaya ng ebanghelyong kay katang dimdam, linapit na rin yung anak ng Zebedeo. Marinela pa mo siguro, uling pepadalan na kang Mara, yung karelang kayo panan. Pag nasana ng Mara, nangwari mo kalupan na ng binyag, ne? Buri na, number 1 na rin yung kayang anak. Yan yung lumapit niya kang Jesus, ating usangat duwan kay ka, ngaran. Magana kaya pa mo po ining ima, kaya ining ebanghelyo, papapuya pa kan Jesus. So, tinyang adwan, tining kayang anak, potang miras laking kayarian, lukluk laking kayli ang pongwanan. E kubalo nung inisip na namang ima, ninoy lukluk king wanan ang pong kayli, potang may patela naman din, may kapatid rin. So, na sinabi ng Jesus, ibalo yung adwan niyo. Ibalo yung adwan niyo. Yung kayo po ini, siguro karanasan dyan naman din kakasal. Yan po tapong ating pakasal. Yung kayo bibiruan ko lang, baluyo kaya yung adwan nyo. Baluyo kaya yung luluban nyo. Kasal kayo, at hindi kayo luluban na ini, alang kasiguraduan. At yung adwanan ng nga pong Ginoo, lampas king kayong asahan. Okay? So, Jesus, sinabi na mo, baling adwan nyo nga na. Kay pa, mimiyang balamo mo, pasinag, kinin kayang karelang arapan. Makasadya kayong minum, king kalis sa pinuman ko. Of course, sabihan ng kalis ka rin niya, piring kalis na ng kasakitan. Yung kayang dalanan, kamatayan. At may kibatla, makasadya kami nga na. Well, talaga ping dapat minum kayo kanyan. Kayang kalis kong yan. Pero iasahan na uling minum kayo ating kayong premyo. Yung tutuki kan Jesus, yung number sabihan, ating kang premyo. Ita mo mang may katuki kaya at makawangis ka kaya, that's it. Inimbiye, alikwan na kay katamo ring apostol. Inimbiye, alikwan na kay katamo, kay katang patron. Tiro ng Jesus karela, tiro na karen ni kapatad, Santiago, ang popay San Juan, na yung maulag akimbiye, yapin yung pamakiwangis kang Kristo. Yapin po sinabi ko nandin,
Kapilan man mititipon tamo, magdebosyon tamo, karing santo. Yung pong mumuna tamong pangkilala, yung mumuna diling papasyag, yapining tagumpi ng Kristo, kimbira rin taong deni. Halimbawa mong ini, masaya tamong gaganakan, masaya tamong pagmasusyan, yung making pangamartir na Santiago. Bakit? Uling kayang pangamartir, sinlagay Kristo. Sinlagin tagumpena ng kayang krus. Sinlagin tagumpena ng kayang kamatayan. At Jesus, anyan turuanan nila din ng kayang alagad. Sabi na, eyo pakyapusan, dito ang taong burira karelangan. Eyo na pakyapusan, dito ang manungkula na mayupaya, na pagino, burira sentro nga ganagana karelan. Nya pong pigugunamang kayo ng Ebanghelyo, yung kanakong ikita paganaka na ningapong gino, yapinitang, we cannot have everything. We cannot have everything. Not all the time you are number one. No. We cannot have everything, but we can give up everything. Tawag yung kuwanangan, sarili na ning ganagana. At po ang pagkapilitan mo yan, manyira kang kalupang tao. When siguro isang kanong bakit ating gera, uling atina ka, buri me pa itang meto nga bansa. Buri mo kuwanan mo langan. Buri mo kekanan. And when you do that, aliwa mo yung siran mo yung sarili mo, siran mula mo naman din para mong tao. At Jesus, wining tiro na, kari Santiago at Juan. Kining karela nga doon, buriray lang number one. No. Sabi niya. No. Lawan niyo ko. Kayo makyapos ka rin magnasa aking ganagana. Doon yung pagnasan niyo, baka nano kayong pamye, karing kayong sarili, kalupan na ning anak na ning tao. At kini pong Ebanghelyo, kaya katamo naman dimdam, may kapalila ring apulo pang alagad. Labila pong adwa rin So may kapalila niyan dandamandala rin ng adwa. Tilang adwan. Bakit po kaya may kapalila? Bakit kaya may wala? At tila naman may itim mabalak. Miyo ng lamo. Miyo ng lamo. At tila naman palampag nasan. At Jesus sinawis na lapansin, pagnasaning mo muna. Yung pagnasan nyo, yapining sumuyo. Uling maulaga, yapinin tukyan niyo ko, manigaral kayo kanako. Uling anak nin tao, din at ang eban pasuyo, nun eban sumuyo. At ibiyening sarili na, para king kaligtasan da, ding sapla. Aga nakakyapuin ng metong istorya, kung niatandanan nung nanyalagyoy ng hari, at inyang sinulat keng kayang will, ng last will. Sabi na, potang mate ko nga na, himburi ko, ding mamuat keng kanakong kabawong are the best doctors in the world. At ang best doctors, ilang magdala keng kabawong ko. Kay ba't, kabandarlara ko, king sementeryo, itang kanakong pibandyan, kindalan, miyatsa, gintula rin, miyatsa na kin. Kay ba't mga bit lang at duwang busbus, keng kabawong ko, makaluwal na rin gamat ko nga na, diba? Bakit? Muna, niya pimpapadala ko, karing peka best doctors in the world, bani pakit karing sabla, no karing kamang ka-best, kaya kasalba king kamatayan. They can preserve your health but not stop death. Ang kaya po, hindi akakalingwan tayan who is the best doctors, puntalan tayo. Pero, inakasalba, best doctors in the world. When time comes for us to leave. Kadwa, nga nang makanyan, nyapin, payat siya ko laking gabun, din pibandyan. Uling na, no man pibandyan, malakuan ngan, etiyato. Malakuan. Kay ba't makalwala rin gamat ko, ulimpot ang mati naka alakan darala. Alakan dadalan.
You give up everything. Itong yapong pagganaka kay katamo ini. Let us enjoy, of course, di mabiyana ng yato kay katamo. But let us always remember, let us also find joy in giving up everything. Di kami pong pari, anyang ini-start niya nga pong Oscar ini, paggawa na kami pong last will and testament. Pero rengaliwa po, kaya kami epa 100%. Nga po remind ko lang, andyan kitang pibatan kong diocese, kewami naman ita, pero ding gagawa di taklamo. Potang nang kula nung bakit tatakot lang ano. Tatakot lang. Well, sabi ko, importante yung last will. Pero, buri kayo pong dagdagan na kabaldugan. Then kaya po tang last will, yung isipan, sabihan, among, enak manggang last will, ala na ako mampiban dyan. Bala mo itempe ka maulaga kay ka, impiban dyan. Para ka na ako, yung last will, ya pinitangke kang kaburian na buri mong misundo. At may tungyamo yung kaburian na dapat manatili. Ya pining kaburian na, ng apong Ginoo. O yan yung last will ng Santiago. Ano yung kayang last will? Sinula na yung kayang daya. What is that will? Yapining katatawlianan ng biye, Kristo yung dapat sunlag, pati na king kay katang kamatayan. O yan yung milyari king biye na, insinlag, yapin, Kristo. Kristo yung may kilala king biye na. And that will should continue. So, ita mo po nga tsukeni, ginawa na ko po last will. Nung last will tamo, ang gaya keng kayamanan, that will not remain. But if our will is in consonance with the will of Christ, that will endure forever. Yang gawa tamo pong will, na ano yung buritang manatili. Karilakwan tam. Palagay ko wali mo pera. Nung ali makaburol ka pa, may pate-pate na la, then darakayanan mo. Ilakwan tamo sigurong will. Yapin itang pepakit na kikataning kay katang patron. To die, bearing witness to Christ. Pangadiyo ko po, pangadiyo kaming pari. Bangkanita kim pamipiyebiyemit pamanantabi at pamaglakbi kaya beyo. Hakakit siya na kay kami mo naman nung naning will na buriming lakwan. At saning kay kamang will, makalapat siya yung kaburian ng Kristo. Amen. Credo in unum Deum.
kalugurang ko kapatid at kalupang bininyagan, Kristo kaluguraning banal na kapulungan. Ang tabayanan na po ang ingatan kapamilatan na rin apostol. Ulinita marap tamo kaya, kimit mong kapanaligan, at nga tamong sumabi, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king banal na kapulungan ng Diyos, ban ing Ginoo, ang tabayanan ne, ang pong ipanluwalo, na iking kapamilatan tamo, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang tao, ning mabilog ayato, ban ing Ginoo, pisan metong nga nala, king kapamilatan tamo, king kapayapan, ang pong kametongan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring kapatad tamo at siyong pamangailangan, ban ing Ginoo, saupan na laking kapamilatan tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sarili ang pong komunidad tamo, ban midawon tamo katanggap-tanggap sakripisyo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos ng lugod, santungan ng pong sikanan mi, pakiramdaman mula rin panalangin ng banal na kapulungan mo, at ipagkalumukay kami ngayon ingadwan mi keka king kasalpantayanan. Iriadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Pero kung kapatid, manalangin kayo, kaniting kayo ikakundahon, matanggap harapan ng Diyos, ipamayo-payang tuto. Tanggapan sa aning Ginoy tindaon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa Ginume, wasan mo kami sanang malinis, king makakabos ng binyag, ng pamaylasan ng anak mo. Ban kaniting kapiesta ng Nuana Santiago, ing mumunan diling apostol, abiryan mong minaldok, king mapait ng kalis, ng pamaylasan ng Kristo, at dahon miya iting sakripisyong makaibiligaya kaya. Iriadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginu, mantabi kaya. At keka antemorin, Itas silare ang puso ya. makatasno king Gino. Pasalamatan tayong Ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakapos. Impuryan ang pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong nukarin man. O ikpa, Diyos sa malugod, ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Uling birian meng tinatag, ing banal na kapulungan mo, babor ang pundasyon din kay kang apostol. Bayang manatiling pekawagana ng kabanalan kay tiking yato. At payabot na lang karing sablang tao, ding kasulatan ang makauli banwa karela. Uli na nita, ngini ampong kapilan man, kambening meto upaya daring anghel, makisan metong kami, king dalit amit mong katapatan keka, at ngamingan may kukulyo at kakanta. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth, Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth, Dominus Deus Sabaoth. Et Celi, Celi et terra, gloria tua, gloria tua. Sana in excelsis, sana in excelsis, in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth, Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth, Dominus Deus Sabaoth. Deus Domine Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth, Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth, Dominus Deus Sabaoth. Ikapin ng banaloig pa, ating meto lelangan, matampa na kang papurian, uling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginume, at king upaya ng banal na Espiritu, pagkalam namang bing sabla, layon papanalan mo. Alakantok ng mititipon kay kapulungan mo. Bangketa manibat king kayaslag na ng aldo, ang gana king kayalbog na, indali sa daon, may ampangya, king kaligaya ng lagyo mo. Ulin na nito ipapanikapumi, palukob ang pong pabanal mula king Espiritu mo, reting ayin na darala ang pong daraon mikeka. Ban magawa lang katawan, ang pong daya, ng anak mo, Yesu Kristong Ginume, amin abilin kay kami, king pagmasusyan mila, reting mysterious. At tatandanan mi pa, kanitang bengeng mi panganyayaya, kinwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulo at ngana.
Kunin niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawan para kay Makanyan mo naman kay batan ng apunan, kinwani ang kalis. Pasibayo, papasalamatan na kat pinuri. Denwang na iti ka rin disipulo natin gana. Kunan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis nindaya. Indaya ni bayo ang pong alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo, ang po para ka rin sablang tao. Bangkanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo, kanaka. Pasyag tayo ngayon ng misteryo na ng kasalpantayanan. Iyang inang kaganakan mi, o mapamakalulungig pa, yung makaligtas ng pamailasa, ang pong kamatayan ng anak mo, yung mergayang pangasabli ng mepi, at yung pamaitas na banwa. At lalo makasadyang salubong, king kadwa ng panyatang, darawon may kabilang kapasalamatan, iting magbiye, ang pong banal a sakripisyo. Balikdan meng may itong pakalulo, ing ayon yung banal a kapulungan mo. At kilalanan na yung may taon king biyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayan na biriyan mo kami ngan misut keka. Pagkala mo sana, kaya kami ngan may pasikinangan, king katawan, ampon ng daya na ng anak mo, bikatmuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sang maging metong mong alanganggang daon keka, at papaderya na kaming mirakayanan king pimamanan din kekang santo. Muna kambening na Birhen Maring Induning Diyos, kambenang San Jose ng esposa na, ading sablang santo, kang Santiago Apostol, ading sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig keng mirenan kasopan, alang patanat king arapan mo. Oy pa, iti sanang ay ning pangasot mi keko, pasulungan ning kapayapan ang pon kaligtasan, ding sabla king mabilugayato. Pasiknangan me, sana king kasalpantayanan ang ponlugod, ing banal na kapulungan mo, akasalukuyang maglakbe, keti king yato. Kambening talasuyo mo, Francisco, ing Papa mi, Florentino, ing obispo mi, yapong seto, ing kaya kaming obispo emerito, di sablang obispo, pari ang pondiapono, ring sablang susuyo, king banal na kapulungan mo, at ning mabilog ka kapulungan, agawa mong sariling keka. O mapamakalulong ipa, pakiramdaman ming panalangin iting pamilyang pinulong mong lalakad arapan mo. Lunusan mo la mga tipunan, dig sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ding kapatad ming mayango na biye, ding sablang keka may matula, ampon memo na ketiking yato, malagod mo la sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanangga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalob mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, kagum ng banal na Espiritu, sablang parang alampong ligaya keka, o Diyos pang lubos mayupaya, manggamang king alangangga. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia.
Kimit mong lugod at kapanaligan, bawas tamong ngayon, kay katang kalukuran na pa, at nga tamongan manalangin. Ikabos mo kami kin sablang Maroko, pa. Malugod mong pagkalubing kapayapan kin panahon mi. Ban kin kasopa ng pakalulo mo. Mitimawa kami parati kin pamanalipan ng kasalanan. At mikapyus kami nga lang kasasagkulan kin sablang kalikalikan. Kapampanayan ang pampag sa dyan mi. Kin panyatang ng mitmong ligaya, din talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling kaya kaing kayaryan at ing kayopayan at ing ligaya, manggaman king alanangga. O Diyos ay pami, in kinume Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, in kapayapan lalakwan ko kay kayo, in kapayapan ko, papiya ko kay kayo. E mo sana pabalikdan din kasalanan mi. Ninipansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan mi ang pampisan metongan, agpangking kaburian mo. Ika mabibiyang pong magari, magaman kingalangang ka. Amen. In kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayungan. At keka antimurin. Pakita mo po ngayon may kakametong tamo kay kapayapan ng Kristo. Payapan po kay kayo. Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, dona nobis, dona nobis, dona nobis, Yung kordero ng Diyos, yung malalako king kasalanan ng yato. Doon na rin may yaos king apunan ng kordero. Gino, ekmat ng pantanggap keka, dapat yagtias may nga mano mo, kumayap na ako.
Isanalo, inaus nong Jesús.
Sa biyendan mapalinaw, nagkanak ka sa kitan, kaudarang magkulangan, magkarelang kabiyayan, kaya iti paganakaw, katang aliwan, maralasing ka sa isang sariling Manalangin tamo. Huwag paming banal, sa upan mo kami sana, sa upan na kami sana ng Apostol Santiago, king pamamilatana, ngayon tinggap niyang may panungtula, yung baral mong sakramento, bilang pamagmasusi, king kayang kapiestan. Iliadon mi, kapamilatana ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tapos saguli para kareng mapilan pong kapabaluan ibat king katamong Fiesta Committee. Maya Paldo po kay Kayungan. Yako po Yarnel Coronel bilang presidente ng Fiesta Committee 2023. Hingke kami pong tagimpan, ikaming Betis Fiesta Committee 2023. Ngayon banwa apining kasuywan, kasalisayan at kasiyahan. Muna ka rin kay kaming prioridad, apining kasuywan. Nasa mi pong iunang ni banwa, ing serbisyo karing kay katamong memalen,
ang mga ilangan sa king mayaliwang paralan. Kadwa, king kasalesayan, na mayakit king pamayniyase king kekatamong bale. Ining kekatamong malagong pisamban, mayakit siya po ini, anyang pepa-repair tayo ing masisirang party ning kekatamong bubong. At kay Batdareni, ing tunay tamong magsaya karing mga lagu tamong tradisyon, apial ben istong kapiestan. Ining kaya kaming paranasan, may lalubos pagtagumpayan nung alaing kaya kayong saup, kaya kaming kaluguran na kaparokya. Anyang ni po, lalapit kami king kaya kayong maganakang puso, kapamilatan ning second collection, banmanyad saup financial, para karing kaya kaming sidyang proyekto, para king kaya katamong parokya. Malyari kayo mo rin pong mamye donasyon, o kaya saling tiket karing kaya beming makapwesto king lual pisamban. Pangako mi po, miras laking marapat akapupuntalan ing saupyo kaya kami. Dakal pong salamat at maligayang kapiestan po kay Katamungan. Takal pong salamat, Tito Arnel. Presidente na po ng Kikatamong Betis Fiesta Committee 2023, Kasuywan, Kasalesayan, at Kasiyahan, KKK. Agpangnarin po keng panagkat na po ng Kikatamong Arsobispo iuna, ring pakakalulo po, at ding mga ilangan king Kikatamong Parokya, yung kakatamo pong Betis Fiesta Committee 2023, may yapa na pong isulong din pong atlong programa king kakatamo pong parokya. Kasuywan, Kasalesayan, at Kasiyahan. Service, Heritage, and Entertainment. Sa diyatamo pong aktibidades king kakatamo pong fiesta. I-rundown ko lang pong mabilis din pong present accomplishments na po ning kakatamo pong Betis Fiesta Committee 2023. In terms of kasuywan or service, na po nasa ning Betis Fiesta Committee maging DSWD, mamye pong relief goods, kareng kaya katamo pong memalin. Bagkus, bisaya pong sumaup, ing kaya katamo pong Betis Fiesta Committee, ngayon pong banwangay ni ban maging yang tete, talete, ing kaya katamong pisamban, ban miyatad ding saup. Aliya po manibatan talaga kaya kataming saup, noon sumaup, yamo po yung pisamban na miyatad, kareng taong mangailangan obra, mangailangan economic goods, na anong kailangan yan po yung proyekto na pong kasuywan ng kakatamo pong Betis Fiesta Committee. Nanula po rin at ina pong magaganap ngayon tinahid tala po rin ng mangailangan obra, kailangan skills, kin testda. Ngayon, migpa-register ya po sa South ya po yung Betis Fiesta Committee, ban miras la po king testda. Tina pong magaganap ngayon driving lessons, susunod la po rin electricals at niyayaliwa pa pong skills development and training. At maganap mo rin po karen tutuking bulan king kakatamo pong parokya, di ka local trainings tamo po kalupa na ning king reflexology, king carpentry, wood carving, ay i-certify na po ning TESDA. Again, po manibat kaya kataming saup, nuna itahid taya mo po yung saup, at italete tamo po yung saup karing taong mas mangailangan. Yan po yung nasa ning kakatamong Fiesta Committee. At kadwa naman po king in terms of heritage, king kakatamo pong kasalesayan, apayari na po yung waterproofing na po ning kakatamong bubong, uling atina pong mga damage sa paintings, uli na po ning uran, kini pong kakatamong pisamban, apayari na po yan. And just last week mo po, yung kakatamong pong Fiesta Committee, mag-release ya pong pondo para po makompleto la rin ganang gamit tamo liturgical text and liturgical vessels. Gamasantiya po yung pisamban tamo, makapakailiman, pero kulang la po rin kakatamong gamit, manamdam o minsan Tagalog po yung misa, pero kapampangan niya misa, Tagalog la rin sisimbang kematen. Kanya po ilapat tamo rin yung kailangan da po rin yung sisimbang rin. Kaya po sinaup ya po kaya ni kakatamo yung Betis Fiesta Committee at miyayaliwa pa pong paratang proyekto da po. At in terms of entertainment naman po rin yung sadya tamo pong aktibidades ng fiesta. Sana po supportan tala at ang apansinan niyo po mibalik no po retang sadyang fundraising activity na po ng kakatamong Betis Fiesta Committee. Just to make us feel that sense of normalcy, ibabalik ta na po king normal na panahon. Dakala salamat po king kaya kayong pamanantabit suporta, king kaya katamo pong Betis Fiesta Committee. Pasibayo palakpakan tapo yung balang metong ating Betis Fiesta Committee.
At buritala rin pong pasalamatan din pong paring Menantabe, king katamo pong banalamisang ngeni pakilala ko po metong keni po banda kong kailiing pong sekretaryo na po ning katamong arsobispo, Reverend Father John Zenon Tulio. Ating parati rin pong Manantabe, king katamo pong parokya, ang Assistant Director na po ning Archdiocesan Commission on Catechesis, ni Father Mon Torres. Palakpakan tayo po yan. Karin naman po banda, ang Spiritual Director na po ng College Department ng Mother of Good Counsel Seminary, Father Anthony Cortez. Ating kasiping na po, ang ausan ko pong kening parokya, tamo pong ama ng laging saklolo, ang parati tapong kasahop, Kenny, matatawag mo anytime, maski kapitangan bengi, ang pong parish priest na ning San Pedro Calungsod, Paris, Santa Catalina, Minali, ni Father Jason Canlas. Ing director na po ng College Department ng Mother of Good Counsel Seminary, Father E.J. Cruz. Ing spiritual director na po ng High School Department ng Mother of Good Counsel Seminary, Father Floran Cortez. Ing pong Kabalem tamo po, Kenny Betis, membro ng Pueblo Levitico, tao po San Juan Nepomuceno, parish priest na po ng Lord's Transfiguration, Ascension Parish, yan pong San Fernando, Father Rading David. Palakpakan tayo po yaman. Yan pong kabalem tamo rin pong pari, dati ko pong kura paroko, parish priest na po ngeni ng Our Lady of Lourdes Parish, yan pong Angeles, among Fer David. Palakpakan tayo po yaman. Yan po, parish priest na naman po, kabalentaya rin po, Kenny Betis, parish priest na po ng San Nicolas de Tolentino Parish, Makabebe, among Lino Mandap. At dito pong kaya katamong kavikarya, yung parish priest na po ng Santa Rita de Casia Parish, Santa Rita, Pampanga, Father Ted Valencia. Ating parish priest na po ng Santa Lucia Parish, Sasmuan, Father J. Salvador. Ating kaya katamo pong meni muna, ako na po pakilala kaya kayo, yan na pong magpakilala po kayong sarili na kaya kayo. Dakal pong salamat. Yung kaya katamo pong parish priest at arsobispo, Most Reverend Florentino G. Lavarias. Dakal pong salamat. At kaya beno po Kenny rin pong kapatad mo pong magsadya para king karelong ordinasyon kayan tabi no pong apondong para king pangadiakono Brother Joed Mutok, Brother Red Haldo, at Brother John Paul Morales. Pangaditala po kaniting pamagsadyada po king karelang ordinasyon. Dakal pong salamat kaya kayungan. Viva Apon Tiago! Viva Apon Tiago! Parangal. Ngini po, abe-abe tayo pong parangalan, yung kaya katamong patulunan, Santiago Apostol. Patagal mo pong announcement at hinta pong misang alas 10, alas 4 ninggat panapon, alas 5:30 ninggat panapon,
at kay bat po ing limbon. At bukas po ala pong misa at opisina king kaya katamong parokya. Webes po, alas 6 ting abak po ing kaya katamo pong misa. At atin po king kilwal deni pong kapatad tamong aitat. Alok do po kaya katamo rin tindadang produkto pong ibat king produkto, tanam da pong ibat king bundok no malyari. Tala pong suportan, dakal pong salamat kaya kayo. At sula po king harap pong pisamban rin kapatad tamo pong aitat. Dakal pong salamat. So siyempre po, uri kaya naman na pasalamatan ng kay katamang parochial vicar, iamong Gian. May biruang kepin po, malyari na yatan din na naduang parokyo. So dakala salamat po. Balo ko yan na naman nagawain ni noong aliwa mo rin yung support tayo. Yan po, lalo rin lay leaders. So palakpakan tayo po, yapon Gian. Ang po rin kay katang lay leaders. Dakala salamat mo naman po, tamongan din at ang Katie. At muli tamo sana, pagkalab na nga pong ginimpag na sanda rin puso tamo. So, pasibayo po, dakala salamat. Inginu, manatilia kay kayo. At kay ka antimurin. Ito ko ila po rin buntukyo, at doon tamo yung bendisyon na nga pong ginaw. Inginu, telakad na kayo, babor ang pundasyon ng apostol. Bendisyon na kayo sana, alang-alang kay kabanalan ng pong panalangin na ng Nuan Apostol Santiago. Amen. Ing kinu, pikalub na kayo, ing turu, ang pangalimbawa daring apostol. Lalamdang kayampunan, maging talapatuto na kayo sana ng Diyos, karing sablang tao. Amen. Maging matatag sana yung kasalpantayanan niyo, paulin ng pamaniwala yung king turu daring apostol. King kasaupanan ng karilang pamanalangin, pangintuliran niyo sanang miras mo naman, king kalangagang balayan, karing kimbanwa. Amen. Bendisyonan na kanin Diyos sa lubos mayupaya, higpa, ampoy anak, ampoy Espiritu Santo. Amen. Iting misa daon tane, umeta ng ini, dalata mo yung kapayapaan ng Kristo. Salamat King Diyos. Happy Fiesta po, kaya katamo. Viva Pontiago!